Ulung tanyong mangat be ragu. Nya linto nyan hai dengku putra kerja. Nya nak hai fikir. Sebab punya dengku linto dan kerja tepu. Nya dah buah bak tepu patah berapa? Tak janda di tengah ulu payah rubuh orang baku tapi dia masa. Yang kerja hai dengku angin di laut jiput sek kencang. Angin selatan jiput sek tegang. Bek leh dah perkahwin tengah kamu dah mah beban. Kadang bang daddy yang tampan bo kerja. Bek anda you bla bro umpang-umpang mu tinung bawang kadang hai you kira. Oh hotel ro wet jalan. Padah neraka rukuk jak minda. Nyu darah baru hayu hanaban. Kerja di goknyan baru mau sakit wahai saudara. Mu macam ku tok merek pakaian gaji per bulan Arab 5 juta. Man punya bang daddy kerja tempe bahan. Nyo hana di padah neneknya dua. Aji ni jawab wahai abisan. Baik sagai pimplan ni bala haba. Ka amramah bike bang daddy. Ki pandau ga. Mana dong pisang? Taja ulampuh dayakoh pisang. Dame umatang tabuh lamraga. Kebah kerja pun ya tentang. Nebike ni banyak meglang kena kamu bah. Segalam gemu kawin bang daddy yang tampan kali kecipan peng menar 2 juta mana dia. Gok nyan fikir capli ngam bawang dak bereh lompang gok nyan kira. Kan cuma sanggup lo bereh lompang truk pak motor kijang geblo gadi eka. Alhamdulillah. Anyo ni pegah darah baru cantik hanaban. Ite di gok nyan dia Aceh Utara kanya. Macam gesuk merek pakaian gaji per bulan Arab 5 juta kanya. Dak bang daddy nyo lebih hayolong wahai abis pengusaha di gopnya ni di bandar. Nyo si dua ke pakai merek Thailand Bandung pakaian ke dua si dua. Nyo dia buka apa ni? Nyo dia mata ke dua di Batam. Tok ba ilu dalam hana payah halongnya cerita. Betul. Yang kerja lepah grong-grong langsung lung kutu. Lepah bayu na simpang elak. Anyo kang kalih na tanyang ba kamu wahai otengku. Sigra laju lung jauh wahai bapak. Jino lung balik tanyang ba tengku. Yang Eka yang wajah ayu dia dimasak. Ya nak apa lagi bang? Kepuat teman bang daddy ganteng lepeng lam saku. Kadang di ayu gaduh bak jak-jak. Hotel ro gaduh buh genju ka putih taku baju buh budak. Cok Honda saboh ngan si mulu upan telaku jak pajah rujak. Gua bang daddy kejak bak dapu dalam kana bu punoh dijak. Teman mesti nyan curak ngan tingkah lakunya bang daddy ke pegah balong ke semadu lain bitai lebih laga. Benar. Pacina Jawa wahai edengku pek sikret sapu haba ni pusak. Kibai gue kaya kan ramah datang. Benar tu. Anu den muen dalam belang. Anu bang muen lampaya. Ke soal magun bek ragun wahai abisan. Ahli masakan nyo ino dalam desa. Mabere pada dia. Ke doh dagun gule boh pisang. Mangat gerendang boh jengkol muda. Nya punya gejrah boh pi dengan boh gantang. Bi tang nyum kuah di rusak. Pulau Muranyan hai tuan bisan. Nah kerja ikut lomba masakan ke Dehu Bandar. Alhamdulillah gebile Tuhan. Hara baru hai bisan merempuk juara ta. Oh magere. Dan cara untuk kuih segala macam. Doi ngan timpan nyan tiga biasa. Yang lepas palo punya gitu metode kuih apa. Nyan terus boleh malam lintu mudah berapa. Yang kecil ada ku angin di laut jiput selatan. Bak pelabuhan garam gurita. Long balik tanyong jino bak ron hai bisa. Nya lintu yang tampan kalau ngemurno ilmu agama. Ya, kalau. Nya puna gaya buat orang malam. Puna ke sembayang luhur ngan asa. Han muada bang daddy wajah ke tampan. Menyo keruan kalau menjadi ke baca. Yang kerja hai tunggu di dalam payah tolong mencep-cep. Lambak segeri-geriam anu tolong po. Bek lu dah berkahwin tengah bang daddy ka kelabri. Bakong ke penyep tabe lam tago. Hotel malam HP ke glip. Gaduh main chip malam ngono ko. Nya punya lagi yang contoh hai tunggu muhib. Nya mana kemun ke lu bercetip kaya der go. Aji ni jawab hai tunggu muhib. Bukan tak tertib.